رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa alaika lan natepono sapa sira alla tantika ing yen to ora ngucap sapa sira ora ngucap illa bi khairin angin kelawan kang bagus. Wa kullu kalamin utawi saben-saben guneman la yahillu kang ora halal apa annutku ngucapaken bihi kelawan kalam iku yahrumu haram alaika ing atase sira apa sing haram al istima'u ngurungokaken ilaihi maring kalam. Wa idza takallamta lan arikalani guneman sapa sira farattil mongko gawe pertelo sapa sira kalamaka ing guneman sira waratib lan ngurut-ngurutaken sapa sira hu ing kalam wasghi lan ninglengaken sapa sira ila haditsin maring omongan ila haditsiman maring omongane wong haddatsa kang ngomongi sapa siman ka ing sira wala taqta'anna lan ojo mutus sapa sira wala taqta'anna lan ojo mutus temen sapa sira ala ahadin ing atase wong siji ojo mutus kalamahu ing gunemane ahad illa kecuali ingkana lamun ono apa si kalam ono iku minal kalami setengah saking guneman alladzi yuskhitu kang bendu sapa Allahu Gusti Allah kal ghibati kaya ghibah ila akhir maqala radhiyallahu anhu wa ardhah. Setelah kaulaban panjenengan ngaji tentang sunnah-sunnah akalambian, sunnah pakai lengan sekanan pemasok kade, ya, ngakui kelampi juga pada doa dalam ngakui kelampi. Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Aja cere putus ngapa lagi nenggi. Ala kulli hal nikah sunnahna orang ngakui kelampi juga pakai pakaian nikah mun niatin sunnahna Kanjeng Nabi oleh ganjaran kebi Pak ngakui kelampi niatin idba daga Kanjeng Nabi minimal maca bismillah sekanan kada pelebu seneka maca doa ya tur kapi nika juga ngelepas daripada kelampi sekacir dukale kade seneka ampun banyak sunnah-sunnah saya lai terangaki dari awal ngantos akhir nika sehingga ya akhiran kelaban napanya mana lubusul imamah termasuk ngakui imamah nika sunnah wa minas sunnati lubusul imamah ngakui imamah nika sunnah hukumah. Jadi pakaian apapun ni mun niatin sunnah daga Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam maka sedejane kae nilai ganjaran dening Allah Subhanahu wa taala. Pun saterusipun beliau al-haddad nika maenga daga kaulaban panjenengan Allah tantiqa illa bi khair cek ngocak kecuali ocane ocaan sebagus. Cek ngocak kecuali ocaan sebagus karena ocaan kuwi sampeyan kayak catet bi Gusti Allah. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tak ngocak seorang hamba nikah tak ngelafatake situng huruf kecuali catat dining raqib atid bila bagus catat kebagusan bila cuba juga catat kecubaan.
Cangkep enteng ocaan ni kah? Orang bisa Islam dari ocaan, Pak. Orang bisa murtad juga dari ocaan. Kencer tini Gusti Allah dari ucapan. Bahkan ion talaki ka apoy neraka sepaling dalam juga karena ocaan sete raksa. Tak sadar je ocaan ni ternyata ngonceng bentuna Gusti Allah Subhanahu wa taala. Teti betul-betul napanya menerak sangku ocaan ni la tantiku illa bi khair, cek ngocak kecuali bagus. Ben ocaan ni keburun deke iman, Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyagul khairan aw liyasmut." Sapana orang iman dekat Gusti Allah ben iman dekat dina kiamat, soro ngocak sebagus mun tak bisa ngocak bagus nengeneng. Uskut wala kilmah, nengeneng sya omong. Timbang omong tetapi tenah. Omong tapi omong nak gele tambah tak merukun orang, tambah memperkeruh suasana, semakin napa nyaman menjauh di antarana sekancaan ban setretanan. Wah, ini bahaya orang aneka. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala debu Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Dabun Gusti Allah, la khaira fi kathirin min najwahum. Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraannya manusia, pembicaraan mereka yakni. Ocaan manusia ni kada kebagusna illa kecuali tak sekapin ocaan, tak sekapin omongan. La khaira fi kathirin min najwahum, tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan manusia. Berarti sepaling banyak ocaan manusia ni tak bernilai, Pak. Ocaan manusia ni sebagian besar tak rubah kebagusan. Allah Taala syada la khaira fi kathirin min najwahum, ada kebagusan, ada kebaikan dari banyak pembicaraan manusia, illa kecuali man amara bi sadaqatin, orang sekelem nyoro orang lain bersedekah, au ma'rufin, otabah nyoro kebagusan, au islahin bainan nas, otabah merukun di antara manusia. Lain nikah la khairah, dak kebagusan. Kecuali orang yang ngajak ayo asodaqah, al-amir bis sadaqah, ki Abu Amar tambah rejo aneka culukna al-amir bis sadaqah, orang yang selalu ngajak orang untuk bersedekah. Ijak ngajak ketok sedekah tipi. Lah ngajak ni pun bagus. Dan kadang orang tak mau kia sedekah, Pak. Nyombong ke masjid berapa sejuta, aku mencari banyakan. Leban ngakan apa deki? Anak bean, komboya bean, keperluan bean. Tak meki do orang sodako, tak nyoro do orang sedekah. Wah ya tambah parah nih keponan. Orang senyoro sodako nika termasuk catat kebagusan. Au ma'rufin, tabah nyoro kebajikan, nyoro orang lain untuk berbuat bagus. Jaadan tek teti orang bagus nyoro orang lain untuk berbuat bagus. Tidak apa masih ada yang cuba ajak orang untuk menuju kebagusan. Sekalipun abah kita durung teti orang yang bagus, belum teti orang yang bagus, bahkan jauh daripada kata-kata bagus. Tikal ponan awak ngaji, tina masih tak ngaji. Kalau nyuruh orang ngaji, salah lah tak ngaji. Orang ngaji ki, demang ngaji. Ya lah toju di nas kecil, ya lah toratuan kada. Ya cek ju toju, ya cek pikopian kada. Ya re rokok le somataki, eselenaki, kau bin burung sing ngaji. Salah lah tak nyuruh orang untuk bagus, ngajak orang coba. Ajak untuk kebagusan, apa beran ngajak? Napa beran nyuruh? Cakun karo nyoro perkara tak terima ajak kena guli sampean benih tugas guli sampean untuk orang neka sop aja gelem. Kanjeng Nabi juga tugas ngajak nyoro
perkara gelem tak gelem nika empon beni ranah kaul manjenengan, beni hak kaul manjenengan, tapi hak Allah Subhanahu wa taala. Nyoro orang sedekah, nyoro orang kebagusan, au islahin bainan nas, o tabah merukun di antarana manusia. Salah letak merukun, tambah itu waktu. Guru dalam merukun orang ini tak masalah. Sambian kadzib, sambian carpak, sambian congocoh, tapi congocoh dalam rangka untuk merukun manusia. Ini kata yang kecubaan, yang kebagusan tetap. Mon guru na pakun guru, cuma beda korenah guru kele merukun orang. Akhirnya guru kele oleh ganjaran. Tong kele guru, hukum wajib guru. Contoh beda orang patenah. Cak jujur, mon guru no pakun guru karena aja gederan orang nikah hukum wajib, maka guru hukum wajib. Di mabungko na fulan bin fulan, tak bingko, patek na bingko, ada di nak nyaman ria ada, bodoh di sokeng di salain, ada nyaman di nak, lah mati lah orang lah tak ada. Nah, cak teraki, ya teraki. Beda ngeco ya teraki. Pada sambil nolongin ring mati, na nolongin ring ngeco, berarti. Jadi omongan nikah, siapa omong kecuali sebagus. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Dan barang siapa yang mengerjakannya, menyuruh orang lain bersedekah, mengajak orang lain untuk menuju kebaikan, au islahin bainan nas, atau merukunkan di antara dua orang yang sedang bertikai, merukun orang, engki napa nyamana mendamaikan orang lain sedang bertikai saling tak nyapa. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah, sapan orang sing ngelakuin telok perkara nikah nyari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Azim raja kencir nikah Allah taala sak debu azim. Ajran azima, karo beni ajron sagok beni cuma ajro tok, sanutihi fasawfa nutihi ajron enten, tapi aziman Allah taala sak debu azim. Allah taala si maha agung adebu gencerna nika agung, raja gencerna merukun orang. Sebalik berarti ngajak kebalikna nikah, sapan orang ngajak orang lain cerai, ngajak lain untuk ngelakonin kecubaan, salah bener lereng cuba ngajak orang ngelakonin kecubaan. Oh tak merukun orang, salah tak merukun ki tungat tu. Engkau tak tungat tu le, keng neser kebeen. Mak cik saran namun omong ben amon tak tungat tu nyaman ba. Enja kok tak tungat tu, ya tungat tu dengan nyaman ah. Mestine cak pada apa? Can anu. Ben ketemu nano, ngocak apa? Jare tak cak ngocak apa-apa. Malah mau cibeen, ngalem been. Congot coba ina. Bade kirim salam arwah ku wajan. Engko mun saungkun teronya apa? Keng diseta kok tak gelem. Mun saungkun kok ater ki rapa-rapa engko nyambung ria. Lah. Padahal tak kirim salam. Ini kenyaman congoco. Tapi oleh genjeran. Jujur. Kirim salam jan apa? Dan perapatan kok deki. Ya geng siongku. Ya, jadi nikah termasuk dari omongan Pak al-kalam. Wa kullu kalamin la yahillu nutqu bihi yahrumu 'alaikal istima'u ilaih. Kama-kama omongan seharamaki, pembicaraan yang dilarang yang menimbulkan hukum haram, maka mendengarkannya pun hukum haram. Apa sih haram iyo caaki, haram iyo dingaki. Apa sih haram iyo caaki, haram itu les. Tak ngocak keng nulis ngerasane orang saya rasane mende pengkir kancana berde disen orang ngerasane keng lewat WA Pak. Congok ora colon ja, congok ora mata aja, congok ora bibir aja, segel baje monggo. Ya congok ja kiki aja. Berde pengkir tak ngocak. Termasuk ghibah nikah. Bulan pas sebenarnya reka nikah yang kep mon WA ngerasane orang lewat Facebook, inbox lebet napa nyamana alat-alat selat yang kep tak tusa pada nikah haram hukum. Apa sih haram yo jaki ya haram itu les, apa sih haram yo jaki juga haram dingaki. Engkau tak norok ngocak keng ngidingaki to ya pada beda orang meletogel nih kita nyaki
mak mele togel cereng ben dereng ngerti njeng kok tak niat mele tak nyare pak tepan nang kok keng karo kebe dingi-dingen keng ngidingaki to ya pada bae masalah niat ngidingaki tak mele keng karo niat kebe dingi-dingen jan lah apa saya haram yo caki juga haram ya dingaki cek dingaki pak piape juga me tah piape nyelo cetak sampean nyengke dari kenangan ngak nikah haram hukum ngidingaki nikah walaupun sampean tanah rok ngocak aunggu je lah pada bi iya apa boleh tambahkan soro tambah bodokan soro kok iya manggan anu lah beda anu najia akhir orang tambah adut ditambah leko deki nah hati-hati nikah timun ku lebih sampian nikah ngedinga ki orang ngak nikah ropeke soro putus cak terus aki ya saungku orang omong ni tak oleh memutuskan pembicaraan orang lain tak oleh pak wa idza takallamta farattil kalamak waratibhu wasghi ila haditsin min man haddatsak mun omong ni patartib porut edingaki ocan orang sekalipun sampean sekut ngeding ocaan nikah ut iya kok kadang orang ngapi datu tenger it aden lah tak ada nungku tenger padahal sunnah nikah wasghi soronge dingaki neng lengaki ongku engki masya Allah kabit oneng gula padahal tobuk padahal sekut ngeding ocaan ngak nikah tapi sampean seakan-akan tak pernah ngeding kecuali ocaan dari orang nikah wasghi man haddatsak edingaki kelabon seksama sabek HP je tempat mengomongan colon omong krikin layang kok anu ki ya tahu rame baca dia anu viral je semongko lemon ngomongan sabek apa nikmat temu ngomongan tapi tak muajah tak bertatap muka mereka orang jauh dan kadang sesemak dan kadang jauh si asan tinggal ni gala dan kadang tak ngereken pak sibuk bi HP ni bang sebeng cek pagel gula berdeng ngomongan nikah tandik sopan santun dengan nikah ngaji sibuk bi HP mau ngomongan sibuk bi HP apa nilai ya mun sampean mau ngomongan nemunin tamu tapi sampean sibuk bi HP di ngakiongku mun sampean tak bisa mau ngomongan dia mau ngomongan nying ke mo level lah kelonen HP ni dia mun parlo gelunyo ontal bi HP korang adab korang tata krama cek mepeke omong orang pepeke kelaban nerima mun sampean nerima telepon pamit tak langkung ki nerima telepon sekejap polan ring sepo kak di telepon terima iki katina apa sahabat was dina cerita Dela likman telik sak cerita ora dela keluar ora oton tu tak apa bi omongan bi set ada manfaat kerja tak ada akhlak orang ngak nikah pak tak ada akhlak orang ngak nikah tak ada adab tak ada tata krama sahabat khusus menomong bi reng sepo omong bi guru omong bi reng tua sahabat HP je lah apa sekira mengganggu dah ocak nareng sepo ni kena naudzubillah bahaya nikah pak kau pengen ngedingaki colon aja jawab tapi mata nak ciling ke HP na akhirnya nunduk ya dan HP malolo pamit pun sampian berdepan lo nilpun pamit kula pernah ketemu yang ngak nikah pak kula lah ampo datang selakto lagi ampo datang bodra lagi mula macam-macam tak kenceng kula bertamu soki orang soki tak uluk salam tok-tok-tokan lepune tak salaman tak ada malah langsung toju mana jangan gula toju dari kantor oh perlu apa ngunjung sambian gula acara apa nyelamat embong pola embong ni kesekut pada tabrakan selamat tenah terus nutup embong enten ni sahabat pengkir embong cek nutup jalan ki karena jalan utama ni antara Malang Pasuruan engki HP namanya tak apa metan cak nerima telepon siapa kula toju nyatet omong ya dan gula apa mengkaroning 30 kintal kok tak nak kalau PC apa sebenarnya berapa juta je sekejap ki bajar yang kok ki bereneng dina terus
Cok sekarepan ngarani orang iku atokar wis nek keluar Pak. Tojo ning terasan adep ke laut biasa ke bingkeng. Engko tak nakal. Mun karo saya sebenarnya. Ngareng gile kula derem orang rejuk tojo kula biasa. Matamu tapi ada orang. Dente. Ki bernya beraki kula. Mak tak lemare telepon gasan. Telepon anak an ro siapa ki pes ro teraki. Pambanga muka san nang kancing labeng tutup gula dari dalam Gus kok ada mate lah jangan gula cermet ta gula kurang sae kurang adab nggak nikah pun matamu ikut dalam guru dalam ulama ada ring sepo sabak apa ini pun ampun cok sibuk apa kurang adab nih kenyaman nih cek mapeke omong orang mun sampean mapeke apa amit sekejap tak langkung ki akan toh ya ila tebeng amunye ning gri ya Pak ila apa amit ki akan toh tol kadek lor tot masuk boleh di ngaki pamit kadek cak aco Pak cak napa cak mepegeun ojan oreng illa in kana minal kalam alladzi yuskhitullah kecuali omongan wajib apa pege mun omongan gelek ngonceng buntun Gusti Allah kal ghibati ingat ghibah ngerasani orang namimah dungatu orang papa ke cek pelapai cek tambah pacet mon orang mau ngomongan nika tak geres samun ngerasani orang wah ngakan masih tak patih sedek moro sedek kami ngerasani orang wah apa engki jadi nika termasuk di antarana napa nyamana aturan-aturan dalam omong subhanallah omong nih kayak atur kalam nih ka omongan nih ka minal kalam omongan nih ka mun sekira oleh buntun Gusti Allah sora pepege wis badal Habib Hadi bin Abdullah Al-Haddar Banyuwangi mun bedere orang ngerasain orang langsung jaga tak taring kok mulian dan langsung sekali nih langsung beliau nih langsung jaga tak poron tujuh Pak mun ngerasain orang engki bahaya nih omongan saya tak ada manfaat bahkan oleh bentuk dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bu al kalam nisfud doa omongan ni keseparuh dua tadi mana omong pasai omong ke anak masih pun kelero anan sorong ngala kore oleh asbak sa omomu penterna alhamdulillah penter sekelangkong terima kasih banyak suruh ngalah kontak oleh bental alhamdulillah terima kasih banyak penterna le omong sampean ni kayak catat ben omong sampean ni termasuk doa cek gendeng bunga nongku ya gendeng kuanan cara bola ya bunga nongku aneka di antarana wajib wa alaika kaulu manjenengan wajib cia omong kecuali omong si bagus setiap omongan seta halal untuk dibicarakan haram iyo caki maka haram eke dingaki juga haram etoles terus cek sampai mepeke omong na orang khusus omong na reng sepo omong na guru dingaki bela wasbi dingaki yongku sekalipun sampian poles tobuk dingaki neka sakut dingaki neka ya dia saja tak pernah mereng kecuali mangken nikah. Mun orang mula maring idi ngaki lah tak pate semangat pun tak pate kenceng pun. Mari je lah sabana cerita jigi ya. Tenger ya. Anu ngunceng siapa pengajian? Oh saadon ruah. Paling adon di lah iya kok adon kowe tenger ya. Beda kanjen ale beda mun pengajian idi ngaki adon ben gua. Nikah tak sae tak tepa engki. Atau apa? Jadi termasuk adab dalam mengomongan nikah mendengarkan secara seksama HP nikah sabar ya dan guru ampun lah tak hormat sekali ya dan guru ini kadang-kadang semesem TV akhirnya TV mak bengal nggak nikah padahal guru kadang-kadang guru nikah penting parlo neguk HP cuma karena takut murid gelek nero eja kanja mun tak lo parlo engku tak neguk HP jadi ngerosak budget Pak engki beda manfaat juga beda madarat tergantung orang yang bisa mempergunakan nah
mantar muka titik ilmu semanfaat. Jadi neka adab tata krama dalam omongan niki saya omong kecuali sebagus karena omongan kapi neka ada omongan saya catat kebagusan kecuali telok. Amara bi shadaqatin nyoro orang untuk bersedekah au ma'rufin omongan sebagus ngajak orang-orang untuk berbuat bagus au islahin bainan nas. Neka Allah taala saya ada kebanyakan omongan manusia la khaira fi katsirin min najwahum. Kebanyakan omong manusia ni ada sebagus. Ya, kecuali saya catat kebagusan nyoro bersedekah, nyoro berbuat sebagus mendamaikan di antara orang lain saya sedang bertikai. Apa sih haram yo caki? Haram ya dingaki. Ngai enggak nih kah? Enggi. Ngai enggak khusus bumbu. Engkau pengajian ki jong pococongan bebibir jadi ngaki lah. Lah sia omong be abelice. Abelanca ke belice. Melia cuko colon tak ngocak cuko, ngocak orang. Iya can, anu can. Iya kan soro anu ya iya. Lain semanden mulu laki anu apa yang melia cuko ngurus laki orang be. Macam saran nungku. Ani ka bahaya nggak nih kalau kadang rosak berarti colok suwak ya pak benih akitok saya suwak boleh colok boleh saya suwaki ya masa saya terak pancet ya boleh colok suwaki ya boleh colok saya drop masa ya saya pancet ya cek selawat tak gelem ya cek baca Quran awai mun tahu mau ngoreng aja kayak gigi aja ku sini ber colok apa colok kobo anungku aja pun matur mau kesekolah titik ilmu semanfaat ya jadi tore jagongku lesan neka orang bisa murtad orang bisa bernilai gonjoran raja juga dari omongan wahdhar al mudakhala fil kalam wala tudhir liman haddatsaka hadithan wallahu a'lam bis-shawab. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Fa hasbunallahu wa ni'mal الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.